Amahoro y'Imana nshuti bakunzi bahirwa live reka nongere mbasuhuze nizere yuko mumeze neza nizere ko kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo tuje mu makuru agezweho nkuko mubimenyereye hano kuri Hirwa live turi ku munsi wo kwa gatandatu n'itariki ya 29 Werurwe umwaka ni 2025 tuje mu makuru agezweho aho ndi bwibande ku ngingo z'ingenzi zikurikira nkubwire yuko mu karere ka Huye hamaze kuba hatahurwa imibiri igera kuri 237 bikekwa ko ari imibiri yabishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo ari ibyo gusa kandi naza kukubwira yuko bamwe mu baturage bafite ubumuga bwo kutabona bagaragaje uko inkoni bahawe na MTN Rwanda zabahinduriye ubuzima. Niko nibwerekeze no hanze y'imbibi z'u Rwanda nkubwira amakuru akomeje kuvuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ibiganiro bigeze hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibiganiro bikomeje kubera muri Qatar ndetse n'andi makuru yose agiye atandukanye nibuze kugenda ngarukaho mu kanya gato cyane katarambiranye mu makuru ku buryo burambuye kuri Hirwa live. Bamwe mu bafite ubumuga bwo kutabona batuye mu mujyi wa Kigali barashimira sosiyete y'itumanaho ya MTN yabateye inkunga y'inkoni zera uko zatumye boroherwa no gukora ingendo ndetse n'indi mirimo. Inkoni zera bazihawe binyuze muri gahunda ngari ya MTN yiswe Twese Initiative. Ni gahunda ikubiyemo uburyo bunyuranye bwo kudaheza abafite ubumuga kuri serivisi zayo ndetse no kubafasha kwisanga mu muryango mugari. Ni gahunda kandi yatangiye mu mwaka wa 2021 yatangwa inkoni zera mu gikorwa cyise Dinner in the Dark aho abantu b'ingeri zitandukanye bakitabira bagasangira n'abafite ubumuga bwo kutabona ndetse mu buryo cyangwa se bagahabwa n'izo nkoni zera. Kuva icyo gihe rero iyo gahunda imaze gutangirwamo inkoni zirenga 800. Mu kiganiro rero bamwe mu bahawe izi nkoni bavuze ko batari kubona amikoro yo kuzigura ku buryo bamwe muri bo bari baratangiye no kwiheba. Bagaragaje uburyo byari urugamba kugira ngo bagere aho bageze uyu munsi mbere y'uko bamenya umuryango ubumwe nyarwanda bw'abatabona LIBE. Uwigiriwabo Julienne rero utuye mu murenge wa Jari yasobanuye ko yagize ubumuga mu mwaka wa 2013 ubwo yari umubyeyi ndetse abihuriramo n'ingorane nyinshi kuko yamaze imyaka 3 ngo nta nkoni afite. Yakomeje asobanura ko nyuma yaje kumenya LIBE maze arayigana ndetse ngabasha guhabwa inkoni yera mu 2016 barayimuha ahantu hose akajya ajyayo yijyanye muri Kigali ndetse no mu ntara ajya no hanze y'igihugu yijyanye. Iyi nkoni ikaba yaramubereye ubuzima akaba ari mpamvu ashimira MTN. Nyaminani we Abraham utuye mu murenge wa Nyarugunga yavuze ko yagize ubumuga ubwo yari afite imyaka 23 akiri ingaragu gusa ngagira amahirwe umuryango we ntiwamutererana. Yasobanuye ko mu mwaka wa 2017 haribwo yamenye ko inkoni yera ibaho ndetse aranayihabwa. Inkoni yera rero ifasha abafite ubumuga kugenda mu nzira ndetse bakamenya icyababangamira mbere y'uko bakigeraho kandi ikaburira ababona bwo mu gace barimo cyangwa se ko hari umuntu ufite ubumuga bwo kutabona bityo bagomba kumworohera nyine. Mu Kabunani Uwera Ernestine utuye Nyarugunga nawe yasobanuye ko byari imbogamizi kuba adafite inkoni yera. Agaragaza ko nyuma yo kuyihabwa ubu ashobora kwiyobora akanayobora abandi. Kabarinda Emmanuel utuye mu murenge wa Gatenga we akaba n'umwarimu muri IPRC Kicukiro yatangaje ko inkoni yera yahawe yamufashije gukomeza akazi ndetse no gutunga umuryango we. Umukangurambaga muri LIBE Uwizeyimana Tito yatangaje ko uyu muryango ufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye mu guha inkoni zera abanyamuryango bawo ku buryo ubu bazihawe bamaze kugera kuri 40%. Kuri MTN Rwanda yo rero nk'umwe mu bafatanyabikorwa bakomeye bafasha LIBE Uwizeyimana yasobanuye ko mu Rwanda bashima cyane MTN kuko ariyo imaze kuba inkoni nyinshi kurusha abandi baterankunga bose ifite. Nko mu bantu 40% bahaye inkoni abagera kuri 20% niyo yabafashije kuzitanga nyine. Uwizeyimana kandi yasabye abandi bafatanyabikorwa gufasha LIBE mu kugurira abafite ubumuga bwo kutabona inkoni kuko abenshi ari abatazifite dore ko abarenga 50% by'abafite ubumuga mu gihugu hose ngo nta nkoni bafite. Gutanga inkoni rero
y'inkoni zera ngo bisaba kugana aho RIB aho ikorera ku Muhima mu mujyi wa Kigali cyangwa se ukaba wabahamagara kuri nimero itishyurwa 81 02. Twese Initiative ikaba iteganya kwita ku bafite ubumuga mu buryo bunyuranye, harimo kuba amatangazo yamamaza ya MTN azajya yongerwamo umuntu ubasemurira, kongera abafite ubumuga kandi muri gahunda ya MTN yitwa Global Graduate Program, gutunganya amashami ya MTN Rwanda ku buryo abasha kwakira n'abafite ubumuga. Mu binyuze rero muri Twese Initiative kandi kuva mu mwaka wa 2021 bamwe mu bakozi ba MTN nibwo batangiye kwigishwa ururimi rw'amarenga ngo babashe kujya bakira abafite ubumuga, ndetse hari na nimero ya WhatsApp yo gufashirizaho abakiriya bafite ubumuga bwo kutabona yashyizweho icyo gihe nyine ishyirwaho na MTN. Mu yandi makuru kandi dukomeje twerekeje mu karere ka Huye, mu ntara y'Amajyepfo ho imibiri igera kuri 137 bikeka ko ari iy'abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1944 niyo imaze kuboneka muri aka karere ka Huye, by'umwihariko mu murenge wa Ngoma, akagari ka Matyazo, mu midugudu ya Rurenda na Kamacuzi. Ni mu bikorwa byo kwishakisha bigikomeje kuri ubu. Iyo mibiri imaze kubonwa mu bice bitandukanye ahagiye hajya ibikorwa by'abaturage nk'inyubako ndetse n'ubuhinzi. Ni igikorwa cyatangiye ku wa 13 Werurwe 2025 mu mudugudu wa Kamucuzi mu kagari ka Matyazo, umurenge wa Ngoma, ahavanywe imibiri 4 yakuwe mu bwiherero bw'umuturage wari warahaguze nyuma ya Jenoside. Byakomereje mu butaka bw'uwitwaga Kimandwa Sara utakiriho n'umuturanyi we Mukakibibi Speciose wahingwaga muri Jenoside nyine. Bikavuga ko icyo kibanza cya Kimandwa cyaje kugurwa n'undi muturage nyuma yo mu mwaka wa 2000. Hombi kandi hakuwe imibiri isaga 170 yari mu ntanzi z'urugo n'ahandi hubatswe ubwiherero. Bikekwa ko rero Abatutsi bishwe ndetse bakajugunywa aho ngaho, bikanakekwa ko byakozwe n'abuzukuru ba Kimandwa Sara kuko ngo bari interahamwe zikomeye mu gihe cya Jenoside. Nyuma yo gukomeza gukusanya amakuru ndetse no gushakisha iyo mibiri, byarakomeje mu mudugudu wa Rurenda mu isambu ya Kanamugire Calixte bahimbaga Super, aho mu mbago z'urugo rwe ngo naho hatawe indi mibiri. Kugeza kuri ubu imibare ikaba igaragaza ko hamaze kuboneka igera kuri 237 hose hamwe. Umwe kandi mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi utuye muri aka gace witwa Rutayisire Eugene yabwiye itangazamakuru ko nta gitangaza ko hafi y'urugo rwa Kanamugire haboneka imibiri y'abishwe muri Jenoside, kuko ari we wari ufite ububiko bw'imihoro myinshi akajya yitanga ku nterahamwe zari aho. Rutayisire kandi yavuze ko Kanamugire wari umucuruzi ukomeye, ngo wari ufite inzu itunganya amafoto mu mujyi wa Butare, ngo yatanze imihoro yifashishijwe mu kwica Abatutsi babaga bari guhungira kuri Paruwase Gatolika ya Ngoma n'ababaga barokotse amasasu yahitwaga kuri Dispensaire, ubu hubatse ikigo nderabuzima cya Matyazo nyine. Rutayisire kandi yakomeje avuga ko kuba aya makuru y'iyi mibiri yarakomeje guhishwa ngo byaturutse ahanini ku bushake buke bw'abo mu muryango wa Superi, kuko ibyabaga byose bari babizi. Amakuru yamenyekanye kandi nuko uyu Kanamugire Superi yakatiwe n'inkiko gacaca enye zitandukanye adahari, harimo urwa Matyazo rwamukatiye burundu y'umwihariko, urwa Gishamvu rwo rwamukatiye gufungwa imyaka 19 n'iza Ngoma na Butare zamukatiye imyaka 15. Bikavuga ko yaba yarahungiye muri Kenya cyangwa se muri Uganda. Perezida wa Ibuka mu karere ka Huye Siweyintore Theodat yatangarije itangazamakuru ko imirimo yo gushakisha iyo mibiri igikomeje, bikaba byarakomotse ku makuru yagiye akusanywa mu bihe bitandukanye. Siweyintore yakomeje avuga ko kuba Jenoside yakorewe Abatutsi imaze imyaka 31 ihagaritswe ikanakurikirwa nyine, ariko ngo bikaba byose byarasize icyuho, amakuru yose adatanzwe, ko ari ibintu bigayitse ku badatanga ayo makuru. Yaboneyeho kandi umwanya wo kwihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko bo mu karere ka Huye,
anabasaba gukomera ndetse no gutwaza muri ibi bihe igihugu kigiye kwinjira mu byo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata mu mwaka w'1994. Kugeza kuri ubu witwa Ntirushwa Amaboko Marie Providence n'umugore wa Kanamugire Calixte alias Super niwe watawe muri yombi akekwaho guhisha amakuru y'imibiri yabonetse hafi y'urugo rwe. Mu mwaka wa 2024 kandi igihe nk'iki mu murenge wa Ngoma nabwo hatahuwe imibiri isaga 2,000 y'abishwe yo yaje gushyingurwa mu cyubahiro nyine. Werekeze hanze y'imbibi z'u Rwanda by'umwihariko mu Burundi bwagaragaje ko bugitsimbaraye ku gusaba u Rwanda kubushyikiriza abagerageje gukura Pierre Nkurunziza ku butegetsi muri Gicurasi mu mwaka wa 2015. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa 28 Werurwe 2025 nibwo umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Gatoni Rosine Guilene yagaragaje ko aba bantu bashatse gukuraho ubutegetsi bwashyizweho n'abaturage bityo ko bakwiye gukurikiranwa n'ubutabera. Perezida w'u Burundi kandi Evariste Ndayishimiye aherutse kwibasira u Rwanda rushinja kugira umugambi wo gushaka gutera igihugu cyabo rubinyujije mu mutwe witwaje intwaro wa Red Tabara. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko Ndayishimiye yavuze aya magambo mu gihe inzego z'umutekano z'ibi bihugu byombi zari zikomeje ibiganiro kugira ngo ziganire ku buryo zarinda imipaka mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kubera intambara. Gatoni kandi yabajijwe niba amagambo ya Ndayishimiye adasobanura ko intambwe ibihugu byombi byari bimaze gutera muri ibi biganiro yarasubiye inyuma agaragaza ko icyari gikwiye kwibazwaho ari impamvu ibiganiro bitarangira ahubwo. Gatoni yavuze ko umutwe wa Red Tabara ari wo wagerageje guhirika ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka wa 2015 kandi ko umaze guhekura u Burundi n'Abarundi inshuro zitabarika uba neza ku butaka bw'u Rwanda kandi ushyigikiwe na leta y'u Rwanda. Yasobanuye ko Ndayishimiye ariwe watangije ibiganiro n'u Rwanda arusaba abo avuga ko bahekuye nyine u Burundi ngo ruramutse rubohereje igihugu cyabo imipaka yahita ifungurwa ntizongere gufungwa nyine. Leta y'u Burundi kandi yafunze iyi mipaka muri Mutarama 2024 hakaba hari hashize igihe kitagera ku kwezi itangiye gushinja u Rwanda gufasha Red Tabara nyuma y'aho igabye igitero muri zone Gatumba muri Bujumbura. Icyo gihe kandi guverinoma y'u Burundi yasubije ko ibyatangajwe na Ndayishimiye atari ukuri kuko nta hamwe u Rwanda ruhuriye n'umutwe uwo ari wo wose w'i Burundi witwaje intwaro. Guverinoma y'u Rwanda yo yagaragaje ko idashobora koherereza u Burundi abagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza kuko iramutse ibikoze yaba yishe itegeko mpuzamahanga rirengera impunzi. Reka nkiri mu Burundi rero ngenda ngana ku musozo, igisirikare cy'u Burundi cyo cyatangaje ko gikomeje kwitwara neza imbere y'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byatangajwe n'umuvugizi wacyo Brigadier General Gaspard Baratuza ni mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu 28 Werurwe 2025 ubwo yabazwaga niba kikitwara neza ku rugamba nk'uko yabivuze muri Mutarama. Umunyamakuru kandi yagaragarije Brigadier General Baratuza ko nubwo yavuze aya magambo muri Mutarama abarwanyi ba M23 bakomeje gufata ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo kandi kubu begereye umupaka w'u Burundi. Brigadier General Baratuza kandi yavuze ko agira ngo abamenyeshe ko ibyo yavuze mu kwa mbere ngo nta kirahinduka, ingabo zabo zoherejwe muri icyo gihugu ngo zimeze neza kandi abarundi ntabwo babagira ndetse bakomeza imirimo yabo, ibisigaye ababishinzwe bakaba babibona kandi ntihagire uwongera guha agaciro umutwe si mu Burundi uri gukorera nyine. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi we aherutse kwemerera BBC ko ingabo z'iki gihugu n'iza Kongo zikomeje gutsindwa urugamba, agaragaza ariko ko ibyo bidakwiye kubazwa abarundi, ati ko M23 ikomeza kwigarurira utundi duce ntibyabazwa twebwe. Ndayishimiye yavuze ko mu masezerano y'ubufatanye mu kurwanya M23 Burundi bwagiranye na Kongo muri Kanama 2023 ngo byumvikanye ko abanyekongo aribo bagira uruhare runini muri iyi ntambara, aho kandi kuva muri Mutarama ubwo Brigadier General Baratuza yatangazaga ko ingabo z'u Burundi zihagaze neza
mu burasirazuba bwa Kongo. M23 aribwo yahise ifata ibice bitandukanye birimo umujyi wa Sake, uwa Minova ndetse n'uwa Bukavu na byaracungwaga n'Abarundi. Ingabo z'u Burundi kandi zatangiriye urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho zagiye zisunikwa ndetse zihungira hafi y'umupaka w'u Burundi uri muri teritwari nyine ya Uvira, ni hafi neza n'u Burundi. Abayobozi b'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baganiriye n'abofisiye bahagarariye abagaba bakuru b'ingabo zo mu bihugu by'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC, aho umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Ruringoma kuri uyu 28 Werurwe 2025 aribwo yashyize ku mbuga nkoranyambaga amashusho agaragaza abarwanyi babo basangira n'aba ba ofisiye ndetse banaseka. M23 kandi yatangaje ko ibi biganiro byabereye muri Hotel Serena ni mu mujyi wa Goma ndetse bikaba byitabiriwe n'umuyobozi w'ingabo za SADC zarwaniraga muri Kongo, ni General Major Ludzani Mapwanya na General Major Saifor Karisha wahagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Malawi, na General Major Ibrahim Michael Mohona wahagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania. Byitabiriwe kandi n'umuyobozi w'abarwanyi ba M23 General Major Sultani Makenga, umuyobozi wungirije wabo Brigadier General Bernard Byamungu, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru washyizweho n'iri huriro nyine ni Bahati Elasto Musanga, ndetse n'umuyobozi ushinzwe politiki, igisirikare ndetse n'umutekano muri SADC Professeur Kurate Retsane. Kuva mu ntangiriro za 2024 kandi ingabo za SADC zifatanyaga n'iza Kongo kurwanya abarwanyi ba M23 mu nkengero z'umujyi wa Sake na Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu mpera za Mutarama 2020 kandi ubwo abarwanyi bafataga ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, ingabo za SADC zikuye muri iyi ntambara ndetse ziguma mu bigo byazo biherereye i Goma ndetse na Sake. Tariki ya 16 Werurwe kandi abakuru b'ibihugu bya SADC bafashe icyemezo cyo guhagarika ubutumwa bw'izi ngabo ndetse no kuzicyura vuba kandi mu byiciro, banagaragaza ko bashyigikiye ibiganiro by'amahoro. Umuvugizi wa M23 mu rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko ihuriro ryabo ryemeye gufasha ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Kongo gutaha zikajyana intwaro n'ibikoresho bya gisirikare ariko zigasiga iby'ingabo za Kongo. Kanyuka yasobanuye kandi ko yemereye ingabo za Kongo gutemberera aho bashaka mu gihe bitegura gusubira mu bihugu byabo, kandi ko impande zombi zikajya zifatanya mu kugenzura ikibuga cy'indege cya Goma mbere y'uko gifungurwa. Ikibuga cy'indege cya Goma rero cyangijwe n'ihuriro ry'ingabo za Kongo mu mpera za Mutarama ubwo abarwanyi ba M23 barwanaga nazo mbere yo gufata Goma. SADC ikaba yemereye iri huriro kurifasha kugisana kugira ngo ingabo zayo zizakifashishe mu gihe zizaba zitashye ziri gusubira mu bihugu byazo nyine. Reka nkubwire ko noneho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaze gutangaza ko u Rwanda rwashyizeho ingamba zo kurinda imipaka yarwo ngo ntaho bihuriye no kuba ingabo zarwo zaba ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda ibi yabigarutseho ku wa 4 tariki 27 Werurwe nubwo yari imbere y'akanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye. U Rwanda kandi rushinjwa n'ibihugu bitandukanye kuba rufite ingabo ku butaka bwa Kongo ndetse ibihugu nk'Ubwongereza byo byakunze kurusaba kuzivanayo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe ubwo yabazwaga umubare w'ingabo u Rwanda rwaba rufite muri Kongo yasubije ko hari inzira ikomeje imiryango ya EAC na SADC yashyize igamije gukemura ibibazo by'umutekano n'ibya politiki biri muri Kongo, ashimangira ko akarere n'inzego ziyobowe na Afurika aribo bakwiye kubwira u Rwanda icyo gukora, Ubwongereza atari bwo bukwiye kubwira u Rwanda icyo gukora. Yavuze ko u Rwanda kandi rwakunze kugaragaza ko rutewe impungenge n'umutekano warwo ahanini bitewe n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Kandi ingingo niyo mpamvu rwanashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka warwo
ku bwa Nduhungirehe Olivier ngo ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe ngo ntizikwiye kwitiranwa na M23 ngo kuko gisanzwe ari umutwe wo muri Congo uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bitandukanye n'ingamba z'ubwirinzi. Nduhungirehe kandi yavuze ko nubwo u Rwanda rurenganywa ngo rukagerekwaho ibibazo bya Congo ariko ko rutazatezuka gucunga umutekano warwo ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu. Minisitiri Nduhungirehe yakomoje no ku mikorere y'ingabo za MONUSCO zimaze imyaka irenga 25 muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nyamara zarananiwe gushyira mu bikorwa inshingano zazijyanye muri Congo icyo gihe zo kurandura imitwe yose yitwaje intwaro harimo n'umutwe wa FDLR wabasize bakoze jenoside mu Rwanda umaze imyaka irenga 30 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Olivier Nduhungirehe yanavuze ko u Rwanda rukomeje kwizera ko MONUSCO ishobora guhindura imikorere kandi ikagira uruhare runini mu gukemura ibyo bibazo mu gihe yubahirije inshingano zayo zo kurengera abaturage, kwita ku burenganzira bwa muntu ndetse n'ibindi biri mu nshingano zayo ishinzwe nka MONUSCO. Reka mubwire ko kandi ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ryatangiye gutegura ibisasu biteze mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nk'uko byatangajwe na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI kuri uyu wa 28 Werurwe nibwo inzobere mu gutegura ibisasu arizo zatangiye kwifashishwa kuri iki kibuga cy'indege. Ni igikorwa gica amarenga ko iki kibuga cy'indege gishobora gufungurwa bya vuba kugira ngo cyorohereze imirimo abatanga serivisi z'ubutabazi zigenerwa abagizweho ingaruka n'imirwano mu burasirazuba bwa Congo nyine. Iki kibuga cy'indege rero cyafunzwe tariki 26 Mutarama 2025 ubwo umutwe witwaje intwaro M23 warwanaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mbere yo gufata umujyi wa Goma. Imiryango mpuzamahanga kandi icyo gihe yasabye M23 gufungura iki kibuga cy'indege mu rwego rwo korohereza ibikorwa by'ubutabazi ariko uwasobanuye ko bidashoboka bitewe n'uko ihuriro ry'ingabo za leta ryatezemo ibisasu bitandukanye. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka tariki ya 11 Gashyantare nibwo yasubije ko ibibazo tekinike birimo ibiturika bitarategurwa ndetse n'inzira y'indege nayo ikaba yarangiritse bikaba byarabaye imbogamizi yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. M23 kandi yagaragaje ko umunara uyoborerwamo indege nawo wangijwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo ubwo ryahungaga umujyi wa Goma rinasiga rinyanyagijemo ibikoresho bya gisirikare birimo amakamyo, indege nto ndetse n'imbunda ziremereye nyine. Reka nkomeze mubwire yuko umuvugizi intumwa ihoraho ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri Loni ni Zenon Mukongo yatangaje ko kuri uyu wa kane washize imbere y'akanama gashinzwe umutekano kimwe cya kabiri kirenga cy'ingabo z'u Rwanda ngo cyoherejwe ku butaka bwa Congo. Ibi yabivugiye mu kiganiro ku kibazo cy'umutekano muri Congo nyine. Zenon Mukongo yagize ati mu gihe duteraniye aha u Rwanda rufite 1/2 cy'ingabo zarwo zoherejwe ku butaka bwa Congo kandi batabanje kubiherwa uruhushya na leta ya Congo. Uburenganzira bwo kwirwanaho ntibushobora kwitwazwa nk'impamvu y'igitero cya gisirikare cyangwa gushyiraho ubuyobozi bubangikanye ku butaka bw'igihugu cyigenga. Uyu kandi yanavuze ko ibyo bikorwa bigize ukurenga ku buryo bugaragara amasezerano y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu muryango w'abibumbye kandi yasabye gushyira mu bikorwa byihutirwa icyemezo cya 2773 cy'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Yongeyeho ko intumwa akuriye ngo zihamagarira aka kanama gashinzwe umutekano kumenya ko byihutirwa kwihutira gushyira mu bikorwa ibivugwa mu cyemezo 2773 guhagarika imirwano kandi ikagabanya intera ngo ntibizashoboka kugeza igihe habaye igitutu cyinshi cyangwa se ibihano birushijeho gukara ku Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo M23. Iki cyemezo kandi umwanzuro 2773 wa Loni Congo ikomeje kugarukaho muri iki gihe
gutegeka M23 kuva muri Goma, Bukavu ndetse no mu turere twose igenzura, ikanasenya burundu ubuyobozi bubangikanye butemewe bwashyizweho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uhamagarira kandi ingabo z'u Rwanda kureka gushyigikira M23 no guhita ziva ku butaka bwa Kongo, ngo kuko ngo bagomba kuhava nta yandi mananiza mu gihe rutigeze rwemera ko ruhafite ingabo nyine. Inshuti bakunzi bacu rero, bakunzi b'Ibendera TV, munyemerere kandi ku musozo w'amakuru yaragezweho muri iki gitondo, mbashimira uburyo ki twabanye, bararikira kuza kubana natwe mu yandi makuru araza kuba agezweho ku isaha y'isaa sita. Hagati aho mukomeze mugire ibihe byiza, munogerwe n'ubuzima, turasubire icyo gihe.